Zdravo! Hello! Welcome to our new video. Dobrodošli! Today we will have three levels of Serbian: beginners, intermediate, and advanced level, and those short texts would be adapted for each level. Listen till the end so you will find out whichever level you actually are. Hajde da počnemo! Anđela ide u školu. Ona nosi crveni ranac. U njenom rancu su knjige, sveske, 2 hemijske i olovka. Ona ima i bojice i flomastere. Ona nosi beli džemper, farmerke, jesenju jaknu i kišobran. Nosi još i malu torbu za doručak. Njena torba je roza i ima cvetiće. U torbi je hrana, sendvič, jabuka i 2 čokoladice. Njen tata pakuje doručak u torbu svako jutro. Jedan dan, kad je Anđela htjela da doručkuje, otvorila je torbu i vidjela da tamo nema sendviča. To je bio tost, a ne sendvič kakav njen tata obično pravi. Mislila je, moj tata je zaboravio da spakuje moj sendvič. Ali onda je došla druga djevojčica, Milica. Milica je rekla, izvini, ja sam pojela tvoj sendvič. Mi imamo iste torbe za doručak i ja sam uzela tvoju. Onda je Milica rekla Anđeli, uzmi moj tost i izvini još jednom. Posle toga Anđela je na torbicu stavila stiker i napisala Anđela M. Okay. The second one is intermediate one. Anđela ide u školu svaki dan. Njen ranac je crven i ona nosi svašta. Olovke, hemijske, bojice, sveske, flomastere. Danas nosi beli džemper, farmerke, jesenju jaknu i kišobran u torbi za svaki slučaj. Jesen je i u Novom Sadu često pada kiša. Tata je spakovao doručak u torbicu na cvetiće. To je crvena torbica. Spakovao je sendvič, jabuku i čokoladice kao i svako jutro. Ali danas, baš kad je Anđela htjela da doručkuje, otvorila je torbu i vidjela da tamo nema sendviča. Tamo je bio tost sendvič, a ne njen obični sendvič. Baš se pitala da li je tata zaboravio da spakuje sendvič kakav ona voli. Sedela je i razmišljala i onda je odjednom vidjela drugu djevojčicu sa istom torbom za užinu. To je bila Milica. Anđela je znala da je Milica uzela njenu torbu. Milica je prišla i rekla je, izvini, uzela sam tvoju torbu, nisam htjela, a i pojela sam tvoj sendvič, tako da slobodno uzmi moj tost. Kada je došla kući, Anđela je na torbicu nalepila stiker sa svojim imenom. Anđela M. Now, the most difficult part, advanced level. If you stay until this part, congratulations. Now, let's go on. Anđela svako jutro odlazi u školu, noseći na ramenima svoj prepoznatljivi crveni ranac u kojem se obično nađe prava mala zbrka školskog pribora. Od olovaka i hemijskih preko bojica i flomastera pa sve do uredno složenih svezaka. Tog jutra obukla je beli džemper i farmerke, preko kojih je prebacila jesenju jaknu, a u torbi je za svaki slučaj sakrila kišobran. Jesen u Novom Sadu ume da bude nepredvidiva. Čas sija sunce, čas iz vedra neba počne sitna, dosadna kiša. Njen tata obično pakuje Anđelin doručak. Tog dana je u malu torbicu sa cvetićima, crvenu, stavio sendvič, jabuku i 2 čokoladice, kao što to radi već godinama. Ipak, kad je Anđela otvorila torbicu da doručkuje,
Iznenadila se. Sendviča nije bilo. Pomislila je da je tata možda u žurbi zaboravio da stavi njen sendvič i stavio je tost sendvič. Dok je sedela, pogled joj je pao na drugu devojčicu Milicu, koja je imala istu crvenu torbicu na cvetiće. Onda je shvatila šta se desilo. Milica je slučajno uzela baš Anđelinu torbu za užinu. Kada je to primetila, prišla je i postiđena rekla: Izvini, slučajno sam ponela tvoju torbu. Nisam htjela, ali moram da priznam, već sam pojela tvoj sendvič. Evo, uzmi moj tost, molim te. Anđela se nasmejala, prihvatila tost i nije se naljutila. Smatrala je da se ovo svima može dogoditi. Ipak, kada je stigla kući, odlučila je da na torbicu zalepi stiker sa svojim imenom i inicijalom Anđela M, kako do slične situacije više nikad ne bi došlo. Let me know in the comments down below which level you are and if you could understand this story about Angela, Milica, and her bag and her breakfast. In the description, you will find additional document for downloading where you will find all the text, translated texts, exercises, and necessary vocabulary, because if you're going to school or work in school, some of those words can be really useful. Subscribe and like this video if you want to learn Serbian with us. I vidimo se. Ćao!